Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king piyesta ng San Francisco ning Assisi. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagyudi pampo ning anak po ning banal Espiritu. Amen. Ing kapayapan at ing lugod kambening kasalpantayanan ay pagkalob ning Diyos igpa at ning Ginoong Hesu Kristo mantabeya sana kekayungan. At keka antimurin. Feast day na po nga San Francisco at kekatamo po kesanayan tanang ening modernong panahon bala mo feast day dareng seseta mong animal. Sura naman lagi animal. Naman, seseta mo po king baler, ening kaya katamo sesempusa, aso, aliwa-liwa po nga rapin po. Kasi po balo tamo, St. Francis is an animal lover. Nga rapin po, napin po tang lawen tayo po itang image, may itong kareng image na, ni po karakala, pati-pati kayong katawanan po ang hayop. Just to signify na lover, ya po karening binye, na ning ginu kayo. Tinya po metong amanong at nakasikat maging kanta tayo po, make me a channel of your peace. Nga na po. Sakto nga ko pen, kay may basang ebanghelyo tamong ngeni, Marta ampoy Maria, bala mo iting pawaganan ng Ginoo para kang Marta, at kay katamongan timong, pumaroking magobra, pero nga napin po, sanang obra tamo, maging panibatanin ng kapayapan. Nga napin po, itam metong abasa ko nga na, ing kanong magobra akang payapa, tunay kang mipala. Uy, bala mo yapong Ronnie. Nga po. Pag nakanapin naman kay katamo, itong payapa kang magobra, kaya na naman pigagap mo kimbye, tunay pen, ngarapin po sasabi, mipapala ko, subukan mo magbuisit, nung yara kabatingan din kayabe mo. Ini po yung masanting ng paganakaning kapag masusyan, ngayon yung piyesta ng San Francisco. Make me a channel of your peace. Baka bang pagsadyan tayong pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tara rin kakatamong kasalanan, maniga po tamo king Ginoo, ing patawara na katamo, ampong pasiknangan. Aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu at kay kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang nuan a Mariyang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko king Diyos aginutam. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, kimbye alang angga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, so pan may San Francisco, bang mibule kang Kristo kapamilatan ning biye, kakaluluan, at kapakumbaban,
Atukyan mineman sana, ingke kang anak, king pamaglakad mi, kareng bakas ning Juan a Francisco, at kapamilatan ning pamakiwangis mi, king lugod ng mitmontula. Itiya nga duan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Abalitan nyo na, nung makanano ko pamibiyebye, kanitang miyembro ko pa, king relihiyon daring Hudyo, at nung makanano keng gilwan alang lunos, ing kapulungan na ning Diyos, at nung makanano kong depat ing sablang agyuko, bakeng asira. Makauna kong epalak karing Hudyo, akasing edad ko, king pamanupad, king Hudaismo. Maygit epalak king katapatan ko, karing kaugalyanda, ringke kaming makatwa. Oneng ing Diyos, king mal ng grasya, pinili na nako, kanitapang atsyuko, king atsya ng imako, at inaus na kong sumuyo keya. At inyang biryana neng pakilala ka nako, ing anak na, ban ipanaral ko karing pagano, ing mayap a balita tungkol keya, eku linapit menyawad payo kaninuman, ni eku minta Jerusalem, para makikit karetang minunang meging apostol kanako. Nune, minta kong agad-agad karin Arabia, at kaybat migbalik ko karin Damasco. Kaybat daring atlong banwa kanita ko pamuminta, karin Jerusalem, ban makikit kang Pedro. Agyang menatili kong kayabe na, kilubding 15 aldo, ala kong ikit karing aliwang apostol, nunemo i Santiago, ing kapatad na ning Ginoo. Katutuan iting susulat ko, eku maglaram, ing Diyos balo na. Kaybat minta ko karing miyayaliwang lugal, karin Syria at Cilicia. King panaunay ta, era ko pabalo lupa, ding miyembro daring kapulungan ng Kristo, karin Judea. Ing bukod mong baluda kanako, ya ing dimdamda karing aliwa, king ako, ing mengulo karela kanitang misan, ngeni ipanaral ke ing kasalpantayanan, apig kapilitan kong siran, king milabas a panahon. Inya maragul ing pasalamat king Dios, alang-alang kanako. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Tayran mo ko, o Ginoo, king dalan painturo king bie alananga. Tayran mo ko, o Ginoo, king dalan painturo king bie alananga. O Ginoo, sinuri mo ko at kakilala mo ko, balo mo ing sablang daraptan ko, agyang keng marayo at tatalastas mo ing isipan ko, akakit mo ko, magobra ko man o makapaynawa, balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko, o Ginoo, king dalan painturo king bie alananga. Ika ing linalang king sablang dake, ning katawan ko, inubog mo ko king atya ng induko, pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmulalan ing dapat mo. Tayran mo ko, o Ginoo, king dalan painturo king bie alananga. Balo mo neng tambing ing kakong kaladwa, kening katawan ko alang makalihim keka, kanita pang miyubog ko king makas sa likod, at mirinan kong anyo king malalam agabon. Tayran mo ko, o Ginoo, king dalan painturo king bie alananga. Parangalantaya ing mayap a balita.
Ingginuman tabi ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasa kimaya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginu. Kimpanaw na ita, tiglos ng Jesus at dingalagad na impamaglakbera at miras laking meto nga baryo. Tinggap na lang matula king pibale-bale na ning meto nga babaeng milagwan Marta at inyang kapatid ing lagyo na Maria. Linuklok ya iti king harap ng ning Gino at may kiramdam ya king tuturo na. E nabalo ing harapan ng Marta king dakal a obrang sukat ng daptan. Inya linapit siya kang Jesus at sinabi na, Gino, mo apapansin king peboren na kung magobrang dilidili ning kapatid ko. Pakisabi mo na mo kang Maria ing sopa na ako. Pikibat na ning Gino, Marta, Marta, maliligalig ka at may abala ka rin dakalabage. O ning metong mo ing tunay kailangan. Tinudya memili i Maria at iti emilako keya. Maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Panepo po ang mababasang ebanghelyong iti tungkol kang Marta ampong Maria na i Maria kano yang memili ketang masanting ketang oras sa ito. Itang magsikluklukan niya arapaning Gino. Panita mo pong sasabihan, it is between an active life and a contemplative life. Imbiyeng obra, imbiyeng panalangin. Pero ngayon pong aldong iti, aliwa po itimburi kundi ng tamong pansin. Uling sakto pa naman na ako, hasanting na ng Ebanghelyo, sakto ya kang San Francisco. Uling knowing the life of Saint Francis, makanya niya po paga nakaing may pabalita kay katamo. Nanuwarin po puntunan ng may pabalita. Naman po against yung ginuta mo, ketang pamagobra ng Marta. And yung mismong ginuta mo, baluta mo, alang saysay yung pangadi, nung alang pamagobra. Pangadi na kang pangadi, ngarapin po. Batangkay, ala na kang manggagawan. Wari po, nabala mo sabihan na kaya katamo, makabaldugan yung pangadi, potang ating kang gagawan. Tung gagawan me, kimbiye mo ngarapin. Konkreto meng daptan, ingke kang pangadi at ingke kang pengadi ngarapin po. So itingkera ka lang pong sasabihan tamo. Pero bakit sasabihan na ning Gino, mas pinili na ning kapatid mo, itang dapat ketang oras sa ita. Pumaroking magobra. Nakopimpunan din. Pero pange may gobrata mo, sana yung obrata mo, payapata mo. Apansin niya po Marta, sasangsing niya. Nang minsan po kasi, itong mga gobrata mo, sasabayan tayang sangsing, nakatamo karakala eburi, nakatamo kadakala papansin, kareng kayabayan tamo, na pong sabihan daw, malagwa ka pong papagal. Saguli mapagal ka kasi in obra mo, yung akakit mo, pakialaman mo naman yung obra daring haliwa, potang kaya pa yung makatula. O bata ko, karit karkal ko, obra, yalayang gagawan. Ngarapi po, we tend to compare. Potang kinomperta na po yung sarili tamo, harapin. Tunepen, talaga pong magal ka, harapin. Nano po yung sasabihan na ng ginukang Marta? Bala mo sabihan na, ning magobra ka, mas dagdagan mo yung kapayapan. Enjoy what you do, nga napin po. Pero pangimig start na ko pong complain what you do, ay, tana, sabi rapin, naka mag-enjoy. Lalo na po tang yung obra mo, yung isipa mo, 15:30. Tapos sweldo mo. Masipag ka mo, potang malapit na yung sweldo. Potang alang sweldo, malawot siya pa yung sweldo, ala ka pang gawan, sige, Facebook pa mo, Instagram pa, potang malapit na yung 15:30, marapal ka. Natural po, mapagal ka. Kasi, para kayong sarili mo, itandaraptan mo, it is only after the money. Ngarapin po, ano yung talaga itang dedikasyon mo kang obrat gagawan, ngara. Puta po ka nung mababalisa ka, magindala nining talagang kabagalan. Nasasabihan na pong ning Gino, ingke kang obra, pakiwangisan mining kapatid mo to have peace. Sit down, putapo ka na mapagka ng gawan mo. Lukluk ka. Diba rin, inukluk ka po yung Maria kaya harapan ng Jesus. Lukluk ka at gawan mo. Manisngawa ka pong malalam. Panamdaman mi ingke kang pamanisngawa. Ito po yung sabihan da kaya katamo for us to be relaxed.
Potang mapagal ka po, dakal kaisipan nga rapin sasabi, andiyan nga ka pong isip, nakakarakala isipan, ay mo balo, nung pakanano mo ngayusan, ding isipan mo nga rapin po, nakakagulo nga rapin sasabi. Neng kahit po tutoy tan sabihan dang, lukluk ka pa, manisingawa ka. Minsan po, experience ko ito. Naman po ito, ating kampantunan. Magugulo ka, dami lang ang din kaya mo kem parokya, pangamuanan mo lang, pantunan may metong abagi. Pero balo mo kay sarili mo, ikang may kasalanan, may balo, nunong ka rin may binili. Nuklok ka po, then mag-relax ka, sabihan mo, akit kay mo rin. Akit may pin naman. Ngarapin po, potang everything is clear. Potang gana, ala na makagulo, at apapanatag mo na yung sarili mo. O na po kasi kasanting lalo na kining sasabihan na pong pagmasosyan tamoy San Francisco. Naku po kaburikit ang kayang panalangin, make me a channel of your peace. At ipong part ka rin na ulit-ulitan kung sasabihan kayo sa sarili ko. Naburi ko pong daki kaya kayo. Nga na po nitang chorus part na, to be understood is to understand. To be loved is to love. Buri mong aintindihan da ka, muna ka pa. Intindihan mo lang. Buri mong luguran da ka, muna ka pa. Luguran mo lang. Potang akakit dang kaluguran mo lang, luguran da ka. Akakit dang paulagan mo lang at aintindihan mo lang, lalo na kang intindihan, lalo na kang paulagan nga rapin po. Wari, inipuing paduanan ng Ginoo kang Marta, natuturunan kay katamo. Pota po naman talagang pakidinan mong ulaga, ding aliwa, karing kay kang pigagap kimbye, ngarapin po. Neng kaya at panggang mapagalya, masaya ka. Uling balong mo keng sarili mo, ating nga pong maging focus in daraptan mo, ating niyang kapupuntalan in kapagalan mo. At ini po yung akakit kong paganakana, kaniting piyesta na pong San Francisco, ing maya pabalita. Magobra ka sang payapa at masaya. At balo tamo po yan yung meging panugali ng San Francisco. Alaya man kayong material na bagay, pero eya po meligalig. Eya po pepay balisa, masaya yung gagawa na. At uli na nitang sayang gagawa ng arapin po, ni minsan eya may ngailangan. Uling akakit da rin Ginoo, nakakit da rin tao, ing kayang kayapan. Buri kaya pong pupusan ng kanakong pamagdaki, kaya pong pinos ng among Sol Gabriel, kaya pong kayang your story o my day na ngayon aldong iti. Kung po balo nung friend niya among Sol, akit siya po, nga nang sasabi nita pong pinos na, kanya pong English, bala niya po Charles mag-translate kayang kapampangan po to. Nga na po kayang English, do few things, but do them well. Do few things, but do them well. Simple joys are holy. Simple joys are holy. Talakad kayo po para kayong panalangin di malda. Pakamalan kong kapatid, lumapit tamo king ginuning kapayapan, bang etamo maging binang maliligalig at mayabala ka rin da kalabage. Pakiramdaman tamo ing kayan turu at aral balang ayakma rin kay katamong kayatunan king kayang kaburian. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning banal a kapulungan, kalupa ng Maria, makiramdam lasa ng masalese, king kaburyaning Dios, barang matampang ato paran ing pamanayid da king balayana, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning kekatang bansa, elasa maygit mababalisa at mayayabala karing dakalabage, nune ipamisan da ing karelang pamagmalasakit, king ikakayap ding memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing relihiyosang miracle king karelang bie king pamangadi, maging kanwanan lasa karing karelang kapatad, metong apamakirake karing aliwa, king kapayapan at tula ning pamangilala king Dios, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kekatang balayan at alatuki, balayan amituburan, mabiyasa ta sanang makiramdam at tupad karing amano ning Ginoo,
at kapilanman mimiwas king pami patutukeya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo, ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing niyapektuan kaniti, ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kay katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kay katamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kekatamong arkidiocesis. Para king balang metong kekatamo, ban maging talapanyese na katamo ning lelangan ning Dios. At para karing kapagnasan, ding kapatad tamong magmasusi king aldo ning karelang kebaytan, lalo na irolifel Jemima Manlutak. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangu na bye, lalo na ring meyangu bye pauli ning COVID-19, antimurin ing meyangu bye Camila Bangit. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoong Jesus, king kang ebanghelyo tuturo mo ing eke dapat maliligalig at mayabala karing da kalabage. Nasa mo ing makiramdam karing kang amano, ban tumubo at lumabong ing kasalpantayanan mi at kapanaligan ka. Pakiramdaman mo sana at pakibatan din ing kayadwanan ning kambalayan, ikam mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong Ang tanging ninanais ko ay matago lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo kapatid, baiting katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O igpaming miglalang, samantalang daralami laki kareting ke kami ngayon, isadya mo ke sana magmasusi king misteryo ning banal a krus, anong nuya kinaul San Francisco, kambening milalablab alugod, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo ke kayo, At keka antimurin, itasyularem pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid, Tuneping karapat dapat ampong matulid, impuryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man o igpa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya,
Ibabayo me inke kang banal na kapulungan kimbalang panahon, kapamilatan ning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babi patutuking ke kang alangkupas alugod. Agiganda kami kapamilatan ning banal rambayani at sa sopan kapamilatan ning alanlikat ng pamanalangin, ba maging mabiyerkeng tanda ning magligtas mong upaya. Uli na nito, kambering sablang kororing anghel karimbanwa, daralit miingke kang ligaya, ngamingan pupuri. Ika pinimbanal o igpa, iking sibol ning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtug may ing espiritu mo, antimon titipang ambon, karetingayin mi, bampabanala nala, at para ke kami, gawa na lang katawan, at daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi kanitang bengim mi panganyayayo, at bayo na ku sanlub dinao nimbiyana, kim pamayla sa ampong kamatayana, kim wane ing tinape, pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso niting tinape, dinuang ne kareng kayan disipulo, nga na, konanye iti, ikongan at kananye. Uling itiyo, ing katawan ko, ami down para ke kayo. Makanya mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan na kaampong pinuri, dinwang na iti, kareng kayan disipulo nga na, kuanan niya iti, ikongan, at minumkokan iti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talangang gantipan, amibubu para kaya kayo at para kareng sablantaw, ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan ang pompangasubdi ng mebye, daraon mi kay tintinape ning biyempon ning kalis ning kaligtasan, lahim min pasalamatan keko, ing pepalerian mo kaming matampang talakad arapan mo ampong sumuyu keko. Mapakumbaba min pagamuha mo, king ikamingan sana misulusulu, king katawan ng pomdaya ng Kristo, tipunan ng kami anting metong ning banal ay espiritu.
Ganakan me pa ing banala kapulungan mong makalaganap kim metu yatu, bang miganap king lugud kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Arsobispo mi, i Pasiano ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, kempihong kapanayan kim pamanyubling mebye, idala mula at ding sablang mayangon na biya kim pakalulu mo, katang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ning wana Birhen Maria intuning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rin wan apostol, kambe ng San Francisco ning Assisi, at kambe da rin sablang banal, ang mabibiya kalugod-lugod ke kaking ke kabanding panahon, apor yan, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampo keya, kagom ning banal Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po keya, karengamanong mituro kaya katamo. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Ikabus mo kami kisablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati kem pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ang pompag sa dyanbi, impanyatang ng mitmong ligaya, nintala pangabus ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E musa nababalik danding kasalanan mi, nune pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal akapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ikam mabibye ang pomagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginu, mantabe sa kapilan man ke kayo. At keka, antimurin. Pakit tamo po, ing mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po ke kayo nga.
Nyo ing kordero ning Diyos. Nyo imlalako king kasalanan ning yatu. Nuwan lo reng mayawus king apunan ning kordero. Ginoo kumatampang tanggap keka, dapat igagkasmiyay nga mano mo kumayap na ako. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love in all my soul. Para karing makiramdam, karing radyo at manalbeking Facebook Live, ay makatanggap komunyon king pisikal aparalan. Abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Uy paming malugod, kapamilatan ning banal a Eukaristiyang pigmasusyan mi, so mo king makitulad king makaapostol ng lugod at sigasig San Francisco. Idake mi sana ing metong ketawan, king lugod at tatanggapan ming ibat keka. Itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Karempong sablang ating sese, animal kembale kanong napundaramdaman balang palmuray karata pong God's creatures nga rapin po nung atilo po keng siping yutal na nyula i-bless da kayo po keng virtual blessing ang po pa kayong sese nung alane man po tsoko keng opisina po ta po mga dita mo banggitan niya po itan lagyo na nitang
pigkalubnan ning ginuke kayo na ikayong maging talaingat. Ne po. Kaya tutunan po ni taliwa namang kanuret ang asoy lang ang saon nino imbibles tamo itang tao na sa senesa ng masalese ining pigkalub ning Diyos kaya ne po. Idukuyo po rin buntok yung ikayo pong ating sese, iyapse yung karenan lagyo. Ing kasopan tamot yung kinlagyo ning kinu. Aginawa king banwa ampon yato. Gino bendisyonan mula, dating kay kaming seseng, pigkalub mo, antimong talayingat, kareti, kawangis ng San Francisco, ligurana la, deng sablang lelanganan ng Diyos. Makanyan mo naman sana, dining pigkalub mo kay kami, na iniing lagyo na. Aluguran at asesen miya antimpawaga, na kami, talayingat na kami, ning sablang pagkalub mo kay tiking yato. Manano na sana kawangis ng San Francisco, maging dalan kami ning kapayapan para kareting pigkalub mo kay kami. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo, At keka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos lubos mayupaya, kilagyunig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing misami daon ne, umetamo po king kapayapan at lugod ning ginu. Salamat kin Diyos. Akit kang delawan, overhen kamaslag, tinganggang emalempig na lamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpang tayanan, niunlad, milap na din pamikalukot, agad damdam aking kekeng yahabus. Iligtas mo ken ikabus, ing sablang tukso at maron. Ibiyem